Sibingelele namhlanje kulesithathu ntambama siyabingelela emakhaya, siyabingelela kubo bonke abasilalele. Ake sithi ukhuleka kancane. Baba, siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi wena ukwazile ukubuhlanganise namhlanje, sikwazi ukuzokhuluma ngezwi lakho, sikwazi ukuzokhuluma ngezinto evela kuwe, ngoba wena ukho konke kithi, akekho umuntu ongafaniswa nawe, udumo lonke lingolwakho, wena ngubaba wethu, ukho konke kithi. Ingakho ngasonke isikhathi sithembele kuwe, futhi ngasonke isikhathi akekho umuntu esimbhekayo ngaphandle kwakho, wena ulithemba lethu. Amen. Siyabingelela, sibonge ebeka ubaba ekade olesithathu odlule kuyena obekhona la esinikeza ukudla ekumele sikudle kulela iviki before kubo baba wayekhona umngani wami umfethu bafo uNdlovu, naye esinikeza ekhuluma ngenhliziyo ukuthi uyayazi inhliziyo ukuthi iyomkhohlisi na. Namhlanje ake sibhekene ukuthi ke uhamba kanjani, ngoba into efanele siyibuke ukuthi uma uhamba noNkulunkulu ikuphi okudingakalayo kuwena, ngoba awukwazi ukuthi ungahamba noNkulunkulu kepha wena ungazani naye bese uyitshela ukuthi uyahamba nje naye. No, ayikho into kanjalo. Into ebalekile ukuthi uma uhamba noNkulunkulu kumele uhambe uhlambulukile, uhambe you confess your sin kuNkulunkulu ukuze ukwazi ukuhamba, ngoba wonke umuntu uyalingwa la endleleni njengoba samba. So njengoba samba uyalingwa, kodwa umfunda amahubo u32 uverse 1 wakhona uthi ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe, ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe. Ukuze ukwazi ukuhamba endleleni kumele uthethelelwe, ukuze wena qobo kumele uthethelelwe, ngoba ngeke ukwazi ukuthethelela abanye abantu wena ungakazange uthethelele. Kumele ufunde ukuthi nawe uyathethelela. Njengoba siphila kulomhlaba, sihlala usuku nosuku siyayingcolisa, usuku nosuku sithi Nkosi, angazi ukuthi mhlambe ngithe ngivuka kwaba khona abantu engibonayo, ngithe ngikhuluma kwaba khona abantu engibonayo, kumele ngiye eNkulunkulu ngiyoxolisa. Ngenziso kwaJobe, uJobe kwesinye isikhathi wayeka athi ahambe eNkulunkulu ayocela uxolo, athi angizazi izingane zami ukuthi zenzeni namhlanje, bese ecela uxolo ethi ngiyaxolisa Nkosi, uma kukhona ukuthi izingane zami ezikonile ngicela uyithethelele. uJobe wayekwenza njalo, sithi ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe. So kumele uhambe endleleni uthethelelwe, and uyizizwe nawe ukuthi cha ngithethelelwe, ukuze ushiso wonke umuntu othi bheka okudala sekudlulile, manje sekuvele okusho, osono sakhe sisibekelwe, osono sakhe sisibekelwe. Nkosi Jesu, sisusiwe, osono sakhe sinjani sisusiwe, ngoba sithethelelwe izono zethu zenjani ziyasuswa. Hallelujah. Akekho umuntu ohamba with the stigma sokuthi yena wabebhaliwe ukuthi mina ngiyiso, kodwa if wamukela iNkosi uJesu njengenkosi nomsindisi, izono zakho zinjani zithethelele. Njengoba ithethelele kusho ukuthi seyisusiwe izono zakho, wena usuxolelwe kukho konke. Ingakho usuhamba usukhululekile. Wonke umuntu umehamba kufanele ahambe ekhululekile, akufunakala umuntu ohamba engakhululekile. Uyambona nje umuntu umehamba engakhululekile ukuthi uhambe ethuka, hambe ethuka nje izani, hambe ethuka yonke indawo, hambe ethuka uma kukhulunywa nje usumbona ukuthi usho mina. Inkinga
wena usuke uyibona wena ukuthi awuthethelele. Ngiyanxusa ukuthi phela awunawe awuconfesse izono zakho ukuze nawe wenze njani uthethelelwe zisuke izono zakho okwazi ukufihlela uNkulunkulu izinto ozenzayo. Yabona ungangifihlela mina, ungamfihlela umfundisi uMalunga, ungamfihlela noma umfundisi ufihlela abazalwane, kodwa uNkulunkulu awukwazi yena ukuthi ungamfihlela. Uyabona umufunda kuyena Mahubo u32 uverse 5 wakhona uthi ngasivuma isono sami kuwe. Angithi amuzwa uthi ngasivuma isono sami kuwe. uDavide lo osho lo usho uNkulunkulu uthi yena wasivuma isono sakhe kuNkulunkulu. Nawe umntaka baba ngiyanxusa ukuthi bungeke yini uke uthi umuse khoneni lakho ukuvume ukuthi baba imini uNhlanhla lo uyangazi, nakho la ngiwiki khona, nakho la mina Nkosi engakwazi khona ukufukula kahle, ngidinga amandla akho ukuthi ungifukule ngikwazi ukuhamba. Usivume isono sakho. Musa ucashisela uNkulunkulu, uthi ucashisela uNkulunkulu. Uba wena ungacashisela uNkulunkulu, uma ucabanga nje wena usungacashisela uNkulunkulu, usumothi hayi ngizomcashisela ngizomuthi 1 2 1 2, akho 1 2 1 2 la kuNkulunkulu. uNkulunkulu ukhuluma konke kuyena, akukho okushiyayo, akukho okufihlayo kuNkulunkulu. Ngasivuma isono sami kuwe, angisifihlanga isiphambeko sami. Ungalingi ulifihle iphambeko zakho ukuze ukwazi ukuhamba kwijeni. Umuntu ohamba kahle kwijeni umuntu ongayifihli iphambeko zakhe kuNkulunkulu. Ungalingi ufihle iphambeko zakho kuNkulunkulu. uNkulunkulu wazi konke, wazi kuNkulunkulu. Khona bafika kuthiwa bambe bothengisa yonke impahla bese beletha imali endlini kaNkulunkulu. Kepha bona baletha ingcenye bangakuletha konke. Ngesikhathi bengakulethanga konke uNkulunkulu wabona ukuthi laba hayi abakulethanga konke, into enze kokwenzakalani, bafa babulawa. So unabantu abakholwayo abasindisiwe kodwa bathi bekholwa bebefile, bathi bekholwa uNkulunkulu ebebabulele because bayafihla. Ulifihla kanjani iphambeko zakho uNkulunkulu? uNkulunkulu akafihlelwa lutho, isho konke uNkulunkulu. Njengale ndoda yavesane yaphenduka yabheka odongeni, yathi usibheka odongeni yathi Nkosi mina lo osangikhumbulile imina baba, imina baba. Usho ukuthi mina baba lo ebekade ngikuseve, imina baba lo ekade ngenza okuhle phambi kwakho. Osakhumbula yini? Usho iCV yakho noNkulunkulu. Angikholele ukuthi khona umuntu okholwayo iCV yakhe angayazi. Uthi ngathi ngiza kukuvuma izono zami kuJehova, wena wangithethelela icala lesono sami. Uyabona uNkulunkulu wathi esayivuma nje uDavid wabethethelela. Uthi ulivuma zibe zicishwa zibe ithethelelwa ngaso leso sikhathi. uNkulunkulu akalokhu elinda, akalokhu kulokufundisela kuthiwa kusazolindwa ukuthi kusazobhekwa. Akufika ijudgment, akufika ijudgment. Ijudgment lapha abantu abohlolwa khona. Njengamanje ijudgment ayikofika. Wena into ofanele uyenze iyodwa, confess your sin ukuze ukwazi ukuhamba endleleni, ungahambi namabibi, ungahamba ukuze amabibi esale, ukuze wena ube pure, uhambe nje noNkulunkulu, wazi ukuthi ngibheke yena uNkulunkulu. Azikho izinto ezilengayo, azikho izinto engibambezele ibambekile la kumina njengoba ngihamba. Fanele uhambe nje uhonest kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akafisi uxutshwa nezinto. uNkulunkulu abathi abazi kakhulu, uNkulunkulu one-oil square,
uNkulunkulu oyisikhwele akafuni ukuxutshwa nezinto. Nawe-ke mntaka baba ngithi musu kumxuba uNkulunkulu nezinto, izinto ziyalahlwa, izinto ziyasuswa. Okunye wayekathi ugogo ukunene umefundisa abantu abasha athi okunye uyaceba ungakokwenzi, uyaceba uthi hayibo nansi inhliziyo ivuka, nansi inyama ivuka, uyayiceba. Okunye uyaceba ungakokwenzi, ungaze wenze isono ukuze uyothethelela. Uyaceba okunye ukuze ungabe kusasuka. Funda ukuceba izinto uma zenzeka kuwe, ubone ukuthi lokhu kuyangiphuba endleleni, ucebe ukuze kwenjani usuke kuyena. Yabona uma ufunda uverse 10 wakhona uthi omubi unezinhlupheko eziningi. Omubi unenhlupheko enjani eziningi. Omubi unenhlupheko eziningi. Omubi oba nenhlupheko eziningi. So wena uma ubona ukuthi unenhlupheko eziningi, afethu akufunde phela nawe confess, akufunde nawe ukuhlambuluka, akufunde nje nawe wenze nje inhlambuluko. Inhlambuluko it's our foundation, yona foundation yala ekhaya. Inhlambuluko ifoundation yala ekhaya. Funda ukuhlambuluka, funda ukuhlambuluka. Awukwazi ukuthi wena ungahlala ushawa into eyodwa njalo nje wena wala wena phela umuwela awusho ngani njengale ndoda yawa imbazo yawela emanzini yathi hawu ngibolekile akusiye yami, ngibolekile. Wena uyazi kahle yakhe imbazo ukuthi iwelekephi, wazi kahle ukuthi eyakhe imbazo iweleke. Musu ukuthi into yakho ingasiye yakho. Hlamluka. Omubi unezinhlupheko eziningi. Omubi unenhlupheko eziningi. Umuntu omubi unenhlupheko eziningi, uhlale ebalisa njalo. Hey, uyalazi ikhola elibalisayo. Hey, liyabalisa, ulizwe ikhola libalisa ngayo yonke into njalo. Umuhlangana ikhola ayikho into ehlala ithi ngiyambonga uNkulunkulu usengenzele ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlale ebalisa athi ngibona nje mina ngithandwa, ungibona nje mina abantu abangifuni, ungibona nje mina abantu abangilekeleli, ungibona nje mina akekho umuntu nje ongithanda futhi ungilekelela. Ikhola ehlale libalisa njalo. Ungibona nje mina ngihlala ngiboleka imali, abantu abanginikeza imali. Ikhola libalisayo. Hawa we sasa iningi inhlupheko zakho. Ake ngelinanga nje ukubonga uNkulunkulu. Ukubonga ilimi lethu liyadala. Njengoba lidala ulimi lethu, ake usho into ingakokwenzeki uthi baba ngiyabonga ukuceba ngoba thina sicebile. Ubuzazi kahle ukuthi kwasephaketheni imali ayikho, kodwa uthi ubonga ingcebo kaNkulunkulu ekuwubonga ukuceba okukuwe, kodwa imali ingakobibikho. Uthi baba ngiyabonga ukuthi into zami ziyavukelela, konke la ngena khona iminyango iyavuleleka. Ubone ukuthi ukuhamba ungqubuzeka uphinde ekhaya, ubone ukuthi hayi zonke into ngathi zivalelekile ngoba omubi unenhlupheko eziningi. Thina asinazo inhlupheko eziningi, kepha othemba uJehova umusa uyakuphahla. Hallelujah. Umusa uyakuphahla uma uthemba uJehova. Siphile same umusa uzungezile, noma ufanele ngisho njalo ngoba lana iBhayibheli lithi uyakuphahla, kodwa ngifisa ukuthi mina ukuzungezile. Umusa ukuzungezile yonke indawo wena uhamba emseni, yonke into yakho iwumusa ukuzungezile ngoba phela wena awumubi uNkulunkulu, umuhle kabi uNkulunkulu, uyingane kaNkulunkulu, umntwana kaNkulunkulu. Umusa ukuzungezile. Uthi ufika kwezinye indawo iplan isuke isenzekile, konke usuke usulindiwe. And into enhle ngoNkulunkulu uyakulinda akubuza ukuthi wena ufunani, yize azi ukuthi wena ufunani, kodwa uNkulunkulu uyakulinda akubuze ukuthi wena njani ufunani. Buka impumputhe wayazi ukuthi ayiboni, kodwa wayibuza
wathi ufisa ngikwenzeleni, wayibuza yona ufisa ngikwenzeleni. So uyabuzwa umuntu, uNkulunkulu uyambuza ufisa noma umbone ukuthi ufuna ukwenzelwani, uyabuzwa umuntu. Ungaphatheki kabi umuntu mekubuza ekubona ukuthi uswele, ekubuza umuntu uthi ngifisa ngikwenzeleni, ngoba ngenzeka into esiyibonayo ukuthi sifisa ukukulekelela ngayo akusiyona le esenhlizweni yakho, wena ufisa okunye, ufisa okunye. So akusikhona lokho okufanele wena. So siphila emseni and umusa unjani usiphahlile, umusa uzungezile. So uma uhamba endleleni uhamba uthembekile kuKristu, uhamba uconfessa izono zakho usuku nosuku, ngoba ingubo esigqokile kuthiwa njani imhlophe iqolekile. So aswafuni ke amathonsiyana amadenti lana ukuthi kubonakale izinto ezibrown lana, siyayiklina, sihamba nje siyayiklina uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu asifice sipure siclean. Kunezinto oyitholayo ngokholwa, ziningi izinto oyitholayo ngokuhlambuluka ngokholwa kuNkulunkulu, ziningi usithembisile uNkulunkulu. Umfunda kwabaseRomans chapter 9 uverse 25 wakholwa uthi njengalokhu esho nakuHosea ukuthi ngiyakubiza abangesiso isizwe sami. Ithina lapho angithakhumbula ukuthi thina sasingasona abezwe likaNkulunkulu, sasingayona ichosen nation thina, angithi ngokuthi isizwe sami, ibenefit leyo sasithola ibenefit yokuthi nathi singene sibizwe ngokuthi singabantwana bakabani bakaNkulunkulu. Uma sihamba nobani noKristu, uhamba uhlambulukile, uhamba uxolekile, uhamba isono sakho sisusiwe, uhamba uthethelelwe izono, nawe uzobizwa ngokuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Lokho thina kwangasifanele, kodwa nathi sakwazi ukungena, safanele ukuthi sibizwe ngokuthi nathi singumntwana kaNkulunkulu, nongathandiwe ngokuthi uthandiwe. Angithi yabo, sasingathanda kodwa namhlanje sithandiwe. Those are benefits ethu okholwa, kunezinto oyithola ngani ngokholwa. Sithandiwa amazulu nathi asesithandile, Kristu nathi wasifela wasithanda. Hallelujah. Yingakho ke nje sisho sinathi sithandiwe, nawe uthandiwe. Akekho umuntu onjani ongathandiwe, nawe wathola ibenefit. Kodwa umfunda u26 uthi nasendaweni lapha kwakuthiwa kubo anisoba abantu bami. Ithina lapho khona lapho okuthiwa nje ngeke sibe nje abantu babani baNkulunkulu, asisoze saba abantu baNkulunkulu. Kodwa kwashintsha lokho ngokuthi sazana noKristu, sithethelelwe izono, singabantwana bakaNkulunkulu. Sesihamba kwijeni, sesiyaziwa ukuthi nathi singabantu babani baNkulunkulu. Lapho bayakubizwa ngokuthi abantwana bakaNkulunkulu ophilayo. Lo simkhonzayo siyagcizelela, sibizwa ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu ophilayo. Bakhona uNkulunkulu lemnyango abangaphili, bakhona abantu ababizwa ngoNkulunkulu babo laba abangaphili. Thina sibizwa ngoNkulunkulu ophilayo, singabantwana bakaNkulunkulu ophilayo. Lokho kufanele uhambe nakho ukwena ngaphakathi. Uma uthethelelwe izono,
futhi wena uhlambulukile uhamba noNkulunkulu kujena kufanele ucacisele ukuthi ngihamba noNkulunkulu ophilayo akafile wethu uNkulunkulu wafa wavuka uyaphila yingakho sihamba naye yingakho ngaso isikhathi siyabuye usuku nosuku siyabuye soyihlambulula kuye asikwazi ukulala singahlambulukile kuye ngoba asazi ukuthi usuku lonke ngesikhathi ngihamba nabantu ekade ngihleli nabo emsebenzini emgaqweni ngihamba ngivuka bangaka abantu abadinwe yimi angibazi kodwa ngiyocela uNkulunkulu Inkosi ngiyacela ungixolele uma kukhona la mhlambe kwenzeke khona ngakhuluma ngakhuluma kwabakude kodwa if wena futhi ufunda uRomans 10 uverse 9 uthi ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho into ebalekile la asivumi ngenhliziyo asivumi ngemicabango but sivuma ngomlomo uyayikhuluma into funda ukukhuluma into noNkulunkulu umtshele konke ungamfihleli funda ukukhuluma noNkulunkulu uvume izinto ngomlomo wakho uthi Nkosi ngiyazazi mina ngiyahluleka la ngiyazazi ngiyahluleka la ngiyacela Nkosi ukuthi ube nami unginikeze amandla okuzabalaza ngoba uyalazi nawe usuku lakho olubalule uma sifikile lento sizokubamba la uhluleka khona sefikile lo suku lakho lubi usudinga khona amandla okuzabalaza athi kwaba seFesu uhlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe nani namandla aphinde lithi elokugcina qinana enkosini ngoba phela kuqina enkosini engizila namanje ngiyacela ngithi ngiyancenga ngithi zihlambulule enkosini yebo izwi phinde lithi uhlambulula komunye awuhlambulule ehlahleni hlambulula komunye nomunye ayikho lento okuhlambulula ehlahleni kekho umuntu ofanele ehlambulule ehlahleni uhlambuluka komunye nomunye ukuze uthethelelwe izono funda ukuyiceba into ingazi kuvukele ngoba misikuvukela into isinkulu lana sesiyaxaka sithi hawu sibani uwiswa yini kanti uthule nento engabe uyicebile waqeda ukuyiceba wayibona ukuthi uyadlubulundela waphinde futhi wahamba wayohlambulula komunye waphinde wasuya kuNkulunkulu ngesikhathi usuya kuNkulunkulu usuyosho usoyivuma izono zakho nakuye uNkulunkulu ungamfihleli uNkulunkulu akafihlele uNkulunkulu ungalingi yenze lonto akafihlele uNkulunkulu ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wavuswa kwabafileyo uyakusindiswa sibavumisa kanjalo verse abantu uma bephenduka abantu mabephenduka yilelizwi suke silifunda kwaba seRomans chapter 10 verse 9 suke sisho lona lelizwi ukuthi vuma ngomlomo wakho usho lamazwi ukuthi uJesu uyinkosi futhi wena uyakholwa ngenhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu wavuka kwabafileyo sikuvumisa kanjalo yizwi bese kuba ukusindiswa kwakho uverse 10 lakhona uthi ngokuba umuntu okholwa ngenhliziyo kube ukulunga angithi yabona yakholwa ngenhliziyo bese kuba yini kulunga ngamanye amazwi imile ukholwa wena usufakwa emabhukuni abantu abanjani abalungileyo wena ulungile ungalokhu ingqondo yakho itshela ukuthi uma usuvumile inkosi uJesu wayihlambuluka bese uyitshela ukuthi hayi manje awukuhela wena uma immediately ukuvuma lokho ukholwa ngenhliziyo yakho kuba yini ukulunga ngomlomo uyavuma kube yini ukusindiswa ngomlomo usuvumile kuba yini
kusindiswa. So uzoba ngosindisiweyo impela. So vuma. Namhlanje nje sofuna ukuthi kubalekile ukuthi uhambe noNkulunkulu uhlambulukile. Kubalekile ukuthi uhambe noNkulunkulu uhlambulukile. Akumelanga ukuthi lokhu uthi uhamba awuhlambulukile. Ngoba lo moya ozobe usifaka wona ongahlambuluki. Lo moya wesono sakho olokhu uqhubeka nazo uzobe ufafaza enkonzweni. Hlambuluka before udle isidlo senkosi. Hlambuluka. Yingakho sheshe sisimemezele ukuze uyiprepare wena ukuthi uhlambuluke uthi uyophatheka edleni senkosi. Wenze njani? Uhlambulukile, right. Hallelujah. Sambonga uNkulunkulu esakhuluma kahle kanye nathi. Hallelujah. Khala kuJehova. uJehova yakhala. Uyakhala kuJehova. Usukhuluma ukhale kuJehova. And uJehova uzokuphendula. Uyakhala kuJehova. Awuhlali nje uyakhala kuJehova. Usuku nosuku siyabuye sithi baba uyangikhumbula ngoba uyazi mina baba isifiso sami yilesi nalesi. Ngiyafisa nami ukuba kanje. Ngiyababona abafowethu abancane abadala nabaphambili kwami bayaphumelela kanje. Nami ngiyafisa ukuphumelela ngibe kwilevel abakuyo kanje. Uyakhala uNkulunkulu ukuze ngesikhathi esifanele akwazi uNkulunkulu ukukunikeza lokhu okhala ngakho. Umfunda amahubo uchapter 3 uverse 1 akhona uthi how uJehova ziningi izitha zabo. uDavide lo yakhala uthi how Jehova ziningi izitha zami baningi abangivukelayo. Bamba la. Yazi ukuthi umuphumelela kubonakala into engcono empilweni yakho. Baningi abantu abavukela umona. Abantu uqake ukuthi yindaba bekuzone. Umuntu ukakuzondela ukuthi uhlale edeskini for 3 years waphasa wena kanti uyikhandla ufunda. Yena wanqemuka esikoleni. Wena ubese esikoleni wafunda 3 years waphasa waqoka ijazi kodwa umuntu abe nomona. Kuyena ongafuni ukuyofunda. Umuntu akhala endleleni kuthiwa kuyaqashwa endaweni ukuthi angayi uhambe wena uqashwe. Umuntu akuvukela endleleni abe nomona athi babona nje laba sebeyitshela sebesenza abantu abangcono ngoba befundile. Wena ubani othi ungafundi? Izitha ziyakuvukela yonke indawo. Yingakho sonke isikhathi kumele uhlale uhlambuluka. Ngoba ukuwenza impilo yakhe ibe ngcono kanti isikhathi wenza impilo yakhe ibe ngcono kukhona izitha njani ezikuvukelayo endleleni. Uyabona lo usezenza ngcono. Athi ngikhumbula nalo umunye wabafowethu owaphupha iphupho wotshela abafowabo. Kwathi uyabona lo usezenza njani? Uzenza ngcono. Uzenza inkosi yethu manje. Kwaqala kwavuka ubutha phakathi kwabo nabafowabo. Ngoba kuthi uzenza ngcono. Kanti awuzenzi ngcono. Verse ungcono. Ngoba unoJesu nje ungcono. Hayi ukuthi uzenza ngcono verse ungcono. Verse 2 wakhona uthi baningi abathi emphefumulweni wami akukho ukusinda kwakhe kuNkulunkulu. Baningi abathi emphefumulweni wami ngoba abanye abantu bazoke basho bathi lo njengoba ezenza ngcono ucabanga ukuthi uyini nalensindiso yakhe. Never give up. YaNkulunkulu uthi baba ngiqinise. Baba ngiqinise. Vume uNkulunkulu ngiyazama ngakho konke. Ngiqinise kule journey engihambayo. Kodwa umufunda verse 3 wakhona uthi kepha wena Jehova uyisihlangu sami. Angithezwa usiyakhumbuza uJehova uyini? Uyihlangu sakhe.
uma wena usuthembele kuJehova zonke izono zakho seyithethelele, azi kahle ukuthi umuntu ozokuvikela manje uJehova. Angisakhumbula ukuthi sithe umusa wakhe unjani, usibakele. Umusa wakhe usurrounded by us, usurroundile thina, surrounded ubani? Umusa kaJehova. So uJehova uyini? Uyisihlangu sakho. Uthi uludumo lwami nophakamisa ikhanda lami. Uyena ophakamisa ikhanda lami athi nakho kwakho. Uyena ongiphakamisa athi nakho kwakho. Uyena okwenza athi bheka laphayana nakho kwakho. So uNkulunkulu unjalo kuthini. Khuleka umkhuleko wokucela ukuvikelwa ukuze uNkulunkulu kanjani akuvikele. Hallelujah. Ukuze wena uvikeleke, ukhuleke umkhuleko wokucela. Mufunda amaHubo chapter 5 but uzobheka uverse 4, ungawufunda uverse 1 ufunde no verse 2 ugcine ku verse 5, but ngicela ukuthatha lo uverse 4. Uverse 4 uthi ngokuba wena awusiye uNkulunkulu othanda okubi. uNkulunkulu akakufuni okubi. Ingakho isandla somubi uthanda isibambi lapha umesho kuJob. Uthi isandla somubi kanjani angisibambi. Ngamfuni uNkulunkulu umuntu omubi. Uthi omubi akana kuhlala kuwe. Ngizabo akahlala umuntu omubi kubani? uNkulunkulu. Akaze ahlale omubi kuNkulunkulu. Kasi ingakho ngasonke isikhathi ngicela sikunxusa ukuthi hlambuluka ngoba umuntu omumbi akahlali kubani? kuNkulunkulu. Hlambuluka. Siyanxusa hlambuluka. Nasi isithembiso esinikwa sona uma usulungile, uma usuhlambulukile. Nasi isithembiso. Bamba lokho sesivala. Nasi isithembiso esinikezwa sona uma silungile. Isambulo chapter 3 uverse lakhona uverse 5 uthi onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe. Onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo enjani? Ezimhlophe. Ngamanye amazwi akhulunywa ngomuntu oqale kahle, khulunywa ngomuntu ophethe kahle, onqobayo, abanqobi ukuthi ngelinye ilanga bayombathiswa ingubo ezimhlophe. Kuthiwa obala baya abavela emhlabeni wokuhlupheka. Bebuza ukuthi obala baya. Sengathi nawe ungaba ukubona labo bantu. Isithembiso esinikezwe sona uthi negama lakhe angisoze ngalesula encwadini. Egama lakho lilotshiwe encwadini ayisoze wasula. Isithembiso esinikezwe sona ukuthi uma uhamba uhlambulukile kuNkulunkulu, uhamba wena upure kuNkulunkulu, usuku nosuku uyihlambulula, usuku nosuku ufunda izwi laNkulunkulu, usuku nosuku uthandaza kuNkulunkulu. Nansi into eyenzakalayo, akasoze akusula encwadini zakhe. Uthi encwadini yokuphila negama lakhe ngiyakulivuma. Igama lakho liyovunywa igama lakho. Ngisho noma sekuthiwa ukhala kangakanani, noma sekuthiwa uyabona ukuthi ushawa kangakanani,
kodwa ngelinye ilanga igama lakho liyovunywa amazulu. Igama lakho mhlawumbe emhlabeni igama lakho kade belibukela phansi, igama lakho emhlabeni bekuyisikorobho sawonke umuntu, kodwa khona ngelinye ilanga igama lakho liyovunywa amazulu, livunywe ezulwini. Uthi ngiyakuvuma phambi kwaBaba, liyovunywa phambi kwaBaba, phambi kwaNkulunkulu liyovunywa igama lakho. Bhala encwadini zonke zivunywa igama lakho. Namhlanje igama lakho uma livela mhlawumbe sonke sibheka phansi sinikile amakhanda. Khona abathi uma bekhulunywa ngegama lakho abathi ha loyo ajika aphindele emuva ngoba khulunywa ngani ngegama lakho. Kodwa ngelinye ilanga igama lakho liyovunywa uJesu Kristu namazulu alivume phambi kwaYise, alivume phambi kwengelosi. Elakhe igama liyoba likhulu ngalelo langa. Nengelosi ngiyacabanga ukuthi izobe ishaya amaphiko sekufunywa elakhe igama, ngokuthi nje wenza into eyodwa ukuthi wena usuku nosuku uyahlambuluka kuNkulunkulu, uyazivuma izono zakho kuNkulunkulu. Haleluya. Uya kuNkulunkulu uthembekile, awumfihle lutho uNkulunkulu. Amazulu ayokuvuma, uKristu uyokuvuma phambi kwaBaba, akuvume phambi kwengelosi uKristu. Isithembiso leso asinikeza sona. Onendlebe makezwe, onendlebe makezwe. Verse 6 wa chapter 3 lo uthi onendlebe manjani makezwe, onendlebe makezwe. Angikholwa ukuthi khona umuntu ongilalele ongezwa, angikholwa. Wonke umuntu uyezwa. Ukhiye wokuhamba njengamanje uwodwa, uvuma izono zakho, uthethelele, ungalokhu uhamba namabibi endleleni uzenza isikhokho. Asikho isikhokho la. Wonke umuntu uyathethelelwa izono. Usuku nosuku siya kuNkulunkulu soyingcolisa, sithi Nkosi siyacela Baba ube nathi. Njengoba sesolala siyanxusa ukuthi uma khona engibonile ngesikhathi ngisemsebenzini, mhlawumbe ngikhulume nganganaka kwalimala omunye, mhlawumbe ngithe ngihamba kwanathele komunye, nganginakanga angazi ukuthi unathelekile futhi akezanga kimi wazothi unathelekile. Ngiyaxolisa, uyoxolisa kuNkulunkulu. Onendlebe makezwe lokho okushiwo umoya. Siyinkonzo yakamoya. Akekho umuntu esithi akanawo ini umoya. Wonke umuntu unomoya oyingcwele. Siyinkonzo kamoya. Onendlebe makezwe. Cela sithandaze. Baba siyabonga, akekho umuntu ongafaniswa nawe. Dumo lonke lingo lwakho. Siyabonga ukuthi namhlanje busikhumbuza ukuthi izono zethu ziyathethelelwa, izono zethu ziyaxolelwa, izono zethu ziyasuswa. Uyakwazi ukuhamba ungenasono. Usuku nosuku siya kuwe, futhi wena usithembisile ukuthi uyezwa, futhi usithembisile ukuthi thina kumele sicele kuwe ngoba konke ukuwe. Baba, busisa abantwana bakho besalalele ngegama likaJesu. Umbusise ngalokhu akufisayo engqondweni yakhe nasenhlizweni yakhe, nalokho ahlele ecabanga ngakho. Umphumelelise kuye ngoba yena
uthembekile kuwe, nawe uthembekile kuye ngegama likaJesu. Amen.